ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Lingba ka jingkran jo menteri rangba ka jelau korra ke sangma haga dorbar mangtingka jo ka ying dorbar thawan halo ka jing aibor ki deputy commissioner ban pentelun ki kam jo ka district selection committee nakalyang jo ka nyotrep youth council West Khasi Hills district unit kalakin tu yu deputy commissioner jo ka West Khasi Hills ban penbet no shat ki examine habo ka district nak bentagi post ki balai thali Kaseng kapok ka jingalam jong Preston usamna lumlang khas imli kle kendu yu deputy commissioner jong ka West Khasi Hills ubak Garrett LSN Dykes hakat kendai trik urampang araca pusau banyakran halo kamat jong ka examine district selection committee Habakaran cikala pathai khubor usamna lumlang khas imli uloong badang hagi kendiat sngi la sakhi ka Eastern West Khasi Hills district kalaya shat ban pelat ki jing penmenai ki kam bapher habo ka district selection committee kabla kedoru prapo persen na ka bentaki khasi bat garo bat arpo persen na ka bentaki on reserve bat kumbala keren do menteri rangba hayeng dorbar kaseng ka kwa bu deputy commissioner jong West Khasi Hills ru ulle ya ka badan kam kumbala aibor din ka ba yoi lengba kilat patai kubor nak liang jong ka office jong DC jong ka Eastern West Khasi district lengba ka DSC kila stang banyak chai namta ban ai amtas namta ki kam ko jong ka DSC jong ka Eastern West Khasi district tikumta nak liang jong ni kumbang ni iru nak liang jong kontrak ki sangma wa de pong ha ko jong ka dobar ha assembly ba nak liang jong ka Nagalian jong uang bagi sarkar kala ailat yakni ki deputy commissioner ki degi chairman juga DSC bakin pendiak syakmat nok namta ka kam kam tung jam hapo di district nomor kilo de biak kam jam mundat kam syuk ban lej banda lej ajik tho ka personal pernet ti nagalian jongi ngiwan kin di sim tagasngi ba nagalian jongi kerpat ba dun la bet ni kam bustar bakin ya chaphang namta ki kam ti nagalian jongi sungu yu sab disi ba la kularangi ba mentas nam insa le no ya no chakhmat namta ka DSC exam ba kin ya chakhmat namta kijing dot kam namta batung ni di kam ba per lomba ki DSC baru di department po ka West Khasi district ti nagalian jongi ngilai ekran bah naglian jong iru nilai discuss bah kadai bandan ru ka bahak nam taki niki baduna dekat met noror ka bah kumbang ile I ka Eastern West Khasi district 40% nam ta khasi jantia nam ta 40% nam ta ki unrecept te hendrai mentang ile kren beri banaglian jong iru ong bakit ba rusta system ba insa pendet ta kadul ba kadai bandan noror kadan ka 40% nam ta khasi jantia ti kadai bandan ru nam ta ki unrecept bat noror kata khasan persen unrecept bat 100% kiwe bat kunjuk ru ne lekat balak bat pendungi disabil hakani ka thup nang ba amar yu iru ne nam ta ka jong kam ki jongki tinak liang jungi nges kam ban liang saya bisiru kumbai la kular ni pamata snam kede bandan ke DSC habarok ki pus ki bala japo jong West Khasi di pandang ki fer mentang nang kinang lum mandia cepat namta kini kam ngej ba nak liang jungi ru nang ye budin kini nomor ngi kwa ba ka kam thung jam hapo jong West Khasi kan ye sekarang berkunjung ru ngi lapen kan mau ye DC ba kejengkuat jungi HWC kumbai kendu penai baladap bagi jengkuat jungi ba ka DSC gede walong ko khut ko subang nang ba ke disama wat kam kin long ko basangan bagi jengkuat kam tam ki jeng krot krek nang bagi exam tingej bandal yang disiru keluar ba unsur kia kum pengilai kren penai baladap ba unsur kia ba kan khut ko subang
Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center